Keadaan sekarang memang meraji Pak Bu. Mega tahu Pak dia kan najampangi keluarga na. Dia nang kana sifat bicara na dia nang kasih siapa bicara laki na magai. HP mana mina urusu. Ni semana urusan na tena ang kayano matinubalo ko mani, ang kayano mapat diwat tango ko Jakarta, ang kayano mapat diutuno ko Bone, pura na bo sa peda yano ko Kalimantan, ang kayano ko Surabaya mapat diisi padahal kay laki na jamba-jamba din isang. Tahu mana minis sang urusan na. Dito kagak ko Pak tulyok ko man siaran langsung ya naita di na jampangi lakay na onroto na anak-anak itu terbengkalai kehidupannya, tidak ada komunikasi batin dengan orang tua ya biasa tomatot tariolo komelo iman reno lima nang anak nanoli apo na kemudian si pulung denan rena rekong kamu pada na tudang nanti duduk doa bersama kemudian makan karena di situ keberkahan ya mako apa de lakay naman ko kadere anak naman ko lon televisi baine naman ko kamera deka siruntu Demi toga baraka na tadi baraka Pak. Makanya harus dikembalikan itu. Parewai makan bersama. Pak mega toje makun rai Pak rokutuna dena namo sanggara detona ni semaki boy. Namo sanggara CO detona. Nega kopi meninu lakai na o komani war kopi matalipong antarkan kopi ya. Pak bunuh lakai itu. Yan ang kabay ni makoro Pak tulimat tipo manikong kagagameyan reto laybawan. Laudu kungi kota tolay. Magay, di gaga baraka. Makanya ketakibuar ng wepa lalakay ta igaru-garu ikuti aratawap. Manasaga pawar ko pe konagari ko pe mengikuti aratawap. Itu belum tentu. Padahal adukan makanan dan minuman yang mengikuti aratawap itu sel mutiaranya terbentuk. Dan itu bisa menjadi obat. Makanya kenapa obat itu diminta untuk diaduk mengikuti aratawap. Berlawanan dengan arah jarum jam. Bacaan ni inna ansalnahu. Ya kalau lakai kajili-jili ya baca ginansalna. Tapi yang Pak Burana tuh surah paling pendek di dalam Al-Quran itu surah Al-Kausar. Tapalamu? Dek, inna atena. Tapala? Oh, dena pala ya Al-Kausar inna atena mina pala. Ya alhamdulillah. Iro ibaca Bu. Ipatamay lima ko kadanga lelewalin do lima napay pangulok ko yolo na timwe. Napai baca surah Al-Kausar satu kali dengan tahan nafas, kemudian ditiup tidak menyentuh lidah. Dari dalam. Kemudian lai palin na uko adana sebelah kiri tandra icet de napai baca salawat kacica dengan salawat Nur Muhammad. Yaitu ampai papak karawe na rekomelo tandra ina pasunna makun reye yaitu ko kadanga na nataro napak ko tu napak gesaliman. Magay supaya tidak emosian. Dia nama tandra emosin. Ya kong kalakay paceceran ya bamoro tabacangi tapi matinro pinapata doang. Apa ya tuh kong lalay mata na mago kami padap teko. Iya. Tatajangi matinro na. Terus kami itu surah Ibu dalam ilmu hikmah bukan ilmu tafsir ya, beda tafsir. Kalau tafsir ya makna. Tapi kalau dalam ilmu hikmah, hakikat yang terkandung di dalam surah ini yang bisa dipetik. Agak, megalada baraka, maka damat ya surah andalan nama kunreye. Karena rata-rata surah ini pasti dibaca perempuan. Magai, ya kumak bette tallo, imak bette bale, nama dari mak betu, tabaca bani, na atay nakal kausar na patapatami, itu tallo ko boka, insyaallah dia nak betu ya tu Pak. Tuh baraka. Manasuki nama mata nanreta, mapalamopi oringin adena na cucuy tambay we. Alabawan ni paje tabacangi na atay nakal kausar na patataro kurese na pasampun oringe ya ko macakki tu oringe manasuto ya tunan rilalang ya to baraka angka na tatarita ngaban ni macenne-cenne ukon rotin roy magalilut teri tapat ada bawan ni 5 tahun toko sarana tabacangi na atay nakal kausar na patiup di punggung telapak tangan jangan langsung ke ubung-ubungnya di punggung telapak tangan dia akan tenang itu baraka na Pak Bu. Ya kung kaagagay bisay na tiyaki ko makanya ibaw amis, yan na to nang kayasang ibisay sara inna atay na matuto ibaca. Ya kung kaagagamay pa bani na tiyaki ko mawariwi, adu mengikuti aratawap, na patatatukang niya rupa garo ko tangana, bacangin na atay na kachicha na patawarong niya rupa pa garunon na patatongko, din na mawari ito na masyam. Ito baraka na Pak Bu. May katugunana. Pay makadakaya surah andalan na makunray. Ito. Cuma mega tayo meron nala pangupo. Tidak masalah. Nabi mengatakan surah ini khusus diturunkan kepada aku mengobati kegundahan ketika anakku Ibrahim wafat. Makanya kung kataunakan na musibah Pak, tasuro malay pangupo ya surah supaya hatinya ditenangkan oleh Allah. Itu barakana. Surah yang pendek, tapi makin nabita
Nah nigi tau poji biya surawe, cinta kepada surah ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Jadi aku meki lolongan syafaat na nabita suka membaca dan mengamalkan surah Al-Kautsar. Nalai DC na surah Al-Kautsar bo. Ya kini Al-Baqarah sila daki maka pala. Makanya makadaka ya kuina tena de ta palai mate bawan ni. Tega aga Pak Dopolino man ko itu. Iya. Ini penting. Surah paling pendek. Bahkan ya ko makapala itawe malopi bitawe na malada bombangi matanrat tu makadebe sagorota kaya masanusi dahlan. Matanrat tu nak bomba melo makasolang. Ya ko menre bombangi na silepo capakna, menre ko menre tu ko napacapak na si bampa makoy makasolang itu. Maka bacangi na tena napa memicu ya tuwe, tenang itu. Itu barakat na topan rita. Makanya doa-doa itu sebenarnya di dalam Al-Quran luar biasa Pak Bu. Tapi itu ilmu hikmah. Iya na tu napake topan rita riolo maka daga je koram mato na baca, ini koram mato karena itu beda. Makanya itu topan rita Pak riolo luar biasa Pak. Pade he mamolu ki angka batalo kay patamang katalo. Angka mana maknana. Cuma yero to mato riolo de na madodo sikolana. Madodo sikolana, sikola rakyat mi. Tapi matandre pahanna. Iyo po nak mondre matandre sikolana tapi madodo pahanna. Si balikang ni. Iya ko tahu matandre pahanna na madodo sikolana segala sesuatu itu ada maknanya. Tapi iya ko tahu matandre sikolana na madodo pahanna sininna na jamaetay salamanam.